pwede mangutana. Ay unsay ato, boss? Mo ni kuan, bulkitan ni Kabayo the original vulcanizing shop nga ngalan. Oh sir, mao ni ang the original Kabayo Vulcanizing Shop. So palihog lang og sulog sa motor. Sige boss, salamat. Boss, mubulkit mo tubeless boss? Ubos, mubulkit ni tubeless. Asay plaka na, tubangan o luyo. Kining loyo boss. Palihog lang og abante boss, kaya para matrabaho na to. By the way boss, aside sa tubeless boss, kabalo sa mamutao og mga like dump truck, mga backhoe na na. Ibaw sa mga na boss. Oo boss, kay bawo mi tanan. Kung sa klaseng ligid rin boss, amo mudawat mi, maring type, tubeless. Na kay ligid loader dito, dump truck, military bidlak, ligid sa aeroplano, ligid sa kariton, basta unsay kuan boss, may mga ligid boss, mudawat mi din Pwede sad, ug nailigid ng helicopter ato nang dawaton, dito na mo. Mga submarine. A few inches later. Ya boss, salamat kayo. Sige boss. Uy! Ang bayad yan. Aw na pa na ibayad boss. Pila ganito boss? 100 ra. Oh, nalimutan ko hapit. Salamat kayo. Sige boss. Boss! Angin ka, boss! Uy! Sige, boss! Asay plata na, tubangan o luyo. Murag ari, guru boss, eh. Pagbanting nga niya kung 150 nga reader. Ay man ang luyo. Aw mo ba, boss? Kuyawan ang redira, god. Litis na. Di mo sa katoring tag 100,000, god. Los, guru ka lahat. Okay na boss. Sige, salamat, boss. Boss, bayaran lang ko ni Bahay ka dito. Salamat kay boss. Salamat, boss. Kay boss. So, to earning, libre ra to? Balo. Lakaw man dito. Libre lang siguro to, eh. Di ba kayo naman? So, what's up mga kakwas? Salamat kinyong gihumaan na mong video. So mga kakwas, salamat din ni Kuya Kabayo no nga gitagamit tigayon niya nga maka-promote sa iyang vulcanizing shop. O collaboration pa ni sa Collaboration. B-Boy Martin Vlog. Please Please subscribe sa iyang YouTube channel mga kakwads. B-Boy Martin Vlog. So, yo, say kasultin mo na yo. Shoutout ko sa tanan akong customer sa original Kabayo Vulcanizing Shop. Shout out. Shout out. Kung doon mo kanako bisag unsang oras sa 24 hours ko rin. Bisag unsang klaseng ligid ring type o machubis type. Walay problema. Tanang klase ligid ug ma-repair ang ligid walay problema, mo repair ko bisag unsang klase ligid. Yes, you know na. Ang location niya. Yung location sa naa sa Ilaya, Dumanhog Cebu, dool sa Ilacadico, near may Babuyan. Yes, you know na. Na dire. Nakita ang akong the original Kabayo Vulcanizing Shop. Mudawat ako bisag ring type, tubeless type, military bidlag, spoke type, tanang klase ligid, basta modul re, way problema. 24/7 ko re. Mabukaw ra ko ninyo, way problema. So mga kakwads, so mao ni ang nagpa-shoutout mo. So shout out dai ko ni Gisaol Dingkong nga gipaulos mi niya cellphone para sa mong kamera. Salamat Salamat kayo. kay Bart og sa iyang mangod nga si Zyron Dingkong. Shout out og shout out ko ni Greenalane Policios. Shout out. Suro yan rin dumanog. Og shout out ko ni Unibe Carias Habel. Shout out. Og shout out ni Gabriel Kabatingan. Shout out. Okay, shout out. Og shoutout po kong Christian Anthony de la Piña, Out. Sherlyn Dinedo, Consejal Melvin Dinedo, out. Moises Tia Assurance, out. Steven Cardenas, Shout out. Konsehal sa Bitoon Tabibes, Darrell Menjola, Jaquilo Kagubkob, out. Jubel Dilema, Jen Lori, Princess Star de la Cardeves, o Sean Nucorda. Ikaw rin. Og shoutout ko ni Ara Hikel Pamor og ni Josel Mansueto Ilano. Shoutout. Shoutout po ko ni Estela Kalihisan Bulante. Shoutout ko ni Nikki Ako Salem. Shoutout ko ni John Rex Sulueta.
Shout out. Shout out pala sa mga kasama ko diyan sa Cebu, sa mga Shout out. simbahan. Okay, out. shout out lang. Shout out ni Gary Balagaw, Dada Gilbero, Love Pams and Gwen. Og ni Junami Imperial og Ninyo Malco Sirna. Shout out. Sa kutod, sir na. Shout out ni Sinse Nakurda. Lord, shout out. Shout out. Ikaw para. Mana? Basta itong David ano? Shout out guys sa Jerza family from Victorias Negros Occidental. Shout out og ni Gary Balagaw from Zamboanga Sibuga. Shout out og Renats official vlog. Shout out Ruben EP from Umapad. Shout out Irene Nario, Rose Mom Rice. Shout out og ni Jima Nuya, Jumar Maron, Sumuki Jocelyn og ni Marco Giselle Pate. Shout out. Shout out ko sa mga Tagalog, yung mga kakwadto, si Rosemary Rizaba, Apple Dinglasa, Joan Rojo, og si Javier, Mark Javier. Shout out. Og shout out may sa among sponsor nga si Ma'am Wilma Dihito og si Shilame Roma. Shout out. Thank you And God bless. Tutu na